Takođe, pre nego što najavim sledeću tribinu za 27. februar, hteo bih da poželim dobrodošlicu današnjem našem specijalnom gostu Aleksandru Obradoviću, hrabrom čoveku iz Valjeva. Večeras mi je naravno posebno zadovoljstvo, ali i posebna odgovornost što sam dobio priliku da budem moderator na tribini gde učestvuju gosti kakvi su naši večerašnji. I nismo pripremali nikakav poseban koncept, imali smo neku ideju o čemu bismo mogli da pričamo, ali smo zapravo rešili da počnemo od najaktuelnijih dešavanja i da dozvolimo da nas misao vodi pa dokle dođemo. Mislimo da je tako najbolje. Mnogo toga se ima govoriti na temu odgovornosti i tolerancije u našem društvu. Za početak imao sam i nedoumicu kako da formulišem temu crkva i država, pošto ja već duže vreme tvrdim da mi državu nemamo, nažalost, a društvo pokušavamo da sačuvamo na sve moguće načine u nekim malim lokusima koji se bore za svoja prava. Definitivno živimo u podeljenom društvu i to smo mogli da čujemo na više mesta, ne samo na našem fakultetu. Ova vlast izgleda uspela da podeli narod na svim mogućim instancama, ali nećemo previše pričati o njima. Stiče se utisak, nažalost, da je i crkva nije imuna na podele i na različite probleme koji prate savremeno društvo, pa je ovo večera savršena tema da i o tome prozborimo po neku reč. Naravno, krenut ćemo od teme koja je verovatno u ovom trenutku najaktuelnija, a to su zbivanja u vezi sa donošenjem novog zakona o verskim zajednicama u Crnoj Gori i odnosom Srpske pravoslavne crkve prema njemu i svim onim što se dešava u Crnoj Gori, pa će to ujedno da bude i prvi krug diskusije i ja ću zamoliti Vladiku da počnemo da razgovaramo o toj temi. Hvala vam. Hvala puno što ste našli vremena da budemo večeras zajedno ovde. Ja moram da se zahvalim dvojici profesora koji su me uhapsili i doveli ovde, Sinaniju i Radonjiću. Njihova lica i njihov sjaj u očima kad su me zvali, prosto me zarobio i morao sam da kažem dobro. A sad kad vidim vaša lica, onda se sjećam onoga što u stvari i lice znači i na što nas lice drugoga poziva. Ono nas poziva pre svega na odgovornost. Jer mi uvijek odgovaramo kad vidimo lice drugoga i za sebe, a i za to drugo lice. Tako je moja odgovornost večeras povećana zato što ovdje ima puno lica, ali i što su ta lica takva. Nemojte misliti da vam laskam, ali mogu da kažem sigurno da ne postoji mnogo danas mjesta u Evropi na kojima postoji tako interesovanje da nekoga slušaju ili da s nekim razgovaraju. To je naravno posljedica jedne sveopšte krize. Moram da kažem i to da je meni čast što sam u ovom domu, na ovom fakultetu i sad sam se sjetio kad sam bio vrlo mlad, kad sam prvi put čuo za to ime Ostrogorski, kako je to meni zvučalo nekako daleko i nedostižno i evo sad smo mi u toj njemu posvećenoj dvorani. Sve to ima neki svoj tajanstveni smisao. Situacija u Crnoj Gori, ja mislim da nam otkriva mnogo toga, ali počet ću od jedne misli koju je zapisao taj veliki pjesnik i mislilac i filozof, ako hoćete, i genije Gete, a to je da je narod vjerni sluga i veliki pobjednik. Dakle, narod je i sluga i pobjednik. Narod zna da bude sluga, ali narod je uvijek i pobjednik. U posljednjih, ne znam tačno koliko godina, ali otprilike više od 100
a možda čak i 150 godina, u Crnoj Gori se promijenilo samo 4 vladara. To su bili Nikola, koji je vladao skoro 60 godina, pa je bio Aleksandar jedno kratko vrijeme, pa je bio Josip Broz, otprilike isto kao i Nikola, i onda je došao Milo Đukanović i na vlasti je već valjda 30 godina. Ako zamislimo da je to sad neka trava, taj narod koji je taj totalitarni sistem svih tih vladara pokušavao da zatre u crnu zemlju, onda bismo sad mogli reći da se dogodilo ono što piše u jednoj narodnoj pjesmi koju sam ja rado čitao kad sam bio dijete, Buna protiv Dahija. Čini mi se da tamo ima jedan stih koji kaže usta raja koji iz zemlje trava. Sad mnogi misle kako je Milo Đukanović napravio grešku pa donio zakon, pa kako se crkva organizovala pa pozvala ljude na ustanak. Tako misle ljudi da je nakon toliko godina kad su vladali ovdje Turci nastala buna protiv Dahija tako što su se naši kneževi organizovali. Ne, ja mislim da je baš tačno ono što piše u toj narodnoj pjesmi. Da je ustala ta raja koja više ne može zuluma trpjeti. I u tom smislu je vrlo važno da naučimo i da se poučimo iz tog događaja u Crnoj Gori koliko je opasno i koliko god je to na izgled neka moć ili snaga bilo koje vlasti ili bilo kog totalitarnog režima, da to kad tad će se dogoditi, da će doći do tog neobičnog preokreta kad sluga postane pobjednik. Sad da nešto kažemo o ovim temama na 2-3 načina koje su stvarno važne. To je ta tolerancija i ta odgovornost i ono što je najvažnije, sloboda. Iz mog ugla, kao nekog ko je pravoslavni hrišćanin, ja mislim da je ta tolerancija neophodna i da je važna i da se do nje dolazi tako što čovjek bude spreman da trpi onog drugoga, da trpi i Boga i drugoga i da u tom trpljenju se nauči vjeri, da na tom temelju vjere on izgrađuje nadu i da onda počne da voli. Kad se to sve izdogađa, taj čovjek postaje spreman da bude tolerantan. Ali bih se usudio reći da je i ta riječ, kao i mnoge riječi, kao ona najstrašnija i najvažnija riječ koju izgovaramo nekad olako, nekad s pretjeranim patosom, a za koju uopšte ne možemo da osjetimo koliko je važna, ta riječ ljubav. Sve to biva ponekad malo izlizano, istrošeno. I zato mi se čini da za nas ljude ta riječ mora da uključuje odgovornost za drugoga. Nije dovoljno samo biti prema nekome tolerantan u smislu kažeš ti hoćeš tako da živiš, tako da radiš i ja sam tolerantan prema tome i ti radi kako hoćeš. Mi ne možemo tako da se postavimo. Moramo da se postavimo na način da kažemo ja hoću da u tome što ti hoćeš da živiš slobodno dam svoj doprinos, da učestvujem u tome, da budem dio toga. I u tom smislu je, ja mislim, zanimljivo kako je sve počelo kad se radi o hrišćanstvu i kad već govorimo o sistemima i državama. Puna 3 vijeka u Rimskoj imperiji od onog strašnog i slavnog mučeništva Hristovog prošlo je u stradanju hrišćana koji su nevjerovatnim trpljenjem trpili careve, kraljeve i njihovo nasilje, bivali ubijani,
bacani lavovima u arene i tako dalje. I sve su to podnosili ne protiveći se zlom, nego imajući jedno trpljenje koje je bilo izgrađeno, kao što rekoh, na temelju vjere. I to sve je trajalo puna 3 vijeka. I mnogi sad govore o tome kako je car Konstantin sveti, veliki i tako dalje, postao hrišćanin i mi smo onda bili pobjednici. Ne, oni nisu izdejstvovali da Konstantin postane hrišćanin. On se krstio tek na kraju života, a možda po nekima čak i nije, ali to uopšte nije više važno. Konstantin je donio najprije edikt o toleranciji u kome svi imaju pravo da vjeruju kako hoće, pa i hrišćani. Dakle, hrišćani su svojim trpljenjem, svojim podvigom, svojom hrabrošću, svojom vjerom, svojom ljubavlju, svojim smirenjem i strpljenjem donijeli tu toleranciju u ovaj svijet. I u tom smislu je vrlo važno da mi hrišćani danas pokazujemo tu toleranciju. Nažalost, ja moram da priznam da se to vrlo često ne događa, pogotovo kod nas. Na primjer, ja vidim kako mi nekako čudno funkcionišemo kao hrišćani u ovom vremenu. Navešću samo 2-3 primjera koji su meni upali u vidokrug ili u oči, ili kako se mi ponašamo, na primjer, kad je riječ o nekim, evo uzmimo tu ekološku temu, na primjer, ljudi potapaju neku crkvu u okolini Valjeva i onda pravoslavni hrišćani kreću da demonstriraju, nose one, kako se zove, litije, isto tako pjevaju pjesme i oni se bune protiv toga. I ja nisam protiv takve jedne pobune, ali kad rijeku u nekoj planini stavljaju u cijevi i neki ljudi demonstriraju, pravoslavni, ti koji sebe nazivaju najčešće pravim pravoslavnima, oni sjede kod kuće i gledaju to ravnodušno. A u stvari, ako bi bili pravi hrišćani, trebali bi tek tada da reaguju, jer moraju da misle i šta će, kako će piti vodu i meda i zeka i ona košuta i jelen kad dođu na taj potok tamo koji sad neko stavlja u betonsku cijev. S druge strane, na primjer, ima ta priča koju smo vidjeli bezbroj puta, ne znam, gej parada, pa onda krenemo mi pravoslavni da pljujemo te ljude koji su tu u toj paradi i onda ako ih ne pljujemo dobro, onda nismo ni baš dobro pravoslavni. A u stvari trebalo bi da bude sasvim drugačije. Trebalo bi da te ljude gledamo sa tolerancijom koja uključuje našu brigu za njih, naše saosjećanje s njima, naš odnos prema njima ljudski. I znam da je to sad kad ja to govorim za mnoge možda malo i čudno i tako dalje, ali hoću da kažem da je vrlo važno da probamo da budemo u pravom smislu te riječi hrišćani. I da se vratim za trenutak u Crnu Goru, gdje ljudi danas idu ulicama nakon toliko godina tiranije, nakon toliko godina ponižavanja i oni su pobjednici. Zašto su oni pobjednici? To sam rekao kad sam bio u Podgorici. Zato što oni nisu nikakva masa. Zato što je svaki od njih tamo dobrovoljno. Zato što je svaki od njih za sebe i posebno ličnost. A istovremeno postoji jedna velika zajednica ljudi. Jedna velika rijeka ljudi koja se stalno kreće ka jednom tihom i mirnom pristaništu i pokazuju neku nevjerovatnu mirnoću u tom svom protestu. Nemaju nikakvu mržnju, nemaju nikakvo nasilje, nisu podijeljeni na stranačkim principima i još ono što je najvažnije, nema ni Crnogoraca ni Srba, nema ni
pobožnih i nepobožnih. Nema ni onih koji su djeca partizana, ni oni koji su djeca četnika. Svi postaju jedno. Zašto se to događa? Zato što je to sad se dogodilo na bazi slobode. I dogodilo se na bazi tog nevjerovatnog trpljenja i strpljenja i događa se na temelju vjere, a na temelju vjere se uvijek grade stubovi koji mogu da postanu nada. I ono što na kraju treba da dođe, što je najvažnije od svega, dakle da se sve to vrijeme isključuje mržnja prema bilo kome i prema onima koji nas gone. I to je bio jedan nevjerovatan detalj u stradanju hrišćana prva 3 vijeka. Ima jedan moment kad jedan veliki svetitelj piše hrišćanima i kaže im: nemojte namjerno sad, pošto je to postalo uzvišeno i slavno, biti mučenik, nemojte namjerno da izazivate naše neprijatelje da vas ubiju, jer ih tako navodite na grijeh i samim tim vi sami činite grijeh. Dakle, nipošto ne navesti na nasilje onoga nasilnika koji je već to po svojoj prirodi. I u tom smislu ja mislim da je ta pojava koja se događa trenutno u Crnoj Gori nešto što je sasvim osvježavajuće, ne za naš prostor samo, nego za cijelu Europu. Ali ono što sam ja primijetio, postoji jedna velika ignorancija prema tom događaju. Da je to politički, recimo, povoljno ili korektno za mnoge u ovom svijetu i na istoku i na zapadu. Ja nikad ne volim da dijelim svijet na istok i zapad, nego na dobre i loše ljude i na one koji su plemeniti i one koji nisu plemeniti. To bi bio jedan vijest na svim stranama i tako dalje. Međutim, bez obzira na sve to, ja mislim da će se dogoditi pravo čudo, da će iz tog pokreta ljudi krenuti jedno novo vrijeme, da se završava, bukvalno se završava, i to sam duboko uvjeren i volio bih kad bi mogao druge ljude da uvjerim, završava se epoha vladalaca i lopova i prevaranata i lažova koji sve rade suprotno od onoga što govore. Jer prosto ne može niko da se suprotstavi toj nevjerovatnoj rijeci ljudi koja teče. I vi ste jedan mali izvor te buduće rijeke ljudi koja će poteći i u ovom gradu, i u ovom svijetu, i u ovoj zemlji. I u tom smislu, i zbog toga ja sam večeras srećan što sam među vama. Hvala. Aktualni zakon o verskim slobodama u Crnoj Gori je zapravo u nekoliko situacija puštan u javnost, odnosno izlazio pred Venecijansku komisiju Saveta Evrope još od 2015. godine. Veliki deo javnosti je posebno obratio pažnju na pitanje svojine i imovine crkve. Ukoliko ne grešim, jedna od osnovnih stvari koja se zamera u tom zakonu jeste činjenica da bi svaka verska zajednica trebala da dokaže vlasništvo nad objektima i svime što koristi pre decembra 1918. godine, odnosno pre nastanka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, što naravno možda predstavlja veliki pravni problem i problem za dokazivanje svojstva nad imovinom, ali čini se da iza cele ove priče stoji nešto mnogo ozbiljnije i mnogo veće, pa bih sad zamolio kolegu Milićevića, ovako da krenem redom, da nam objasni, ukoliko može, da li je možda, kako se sada već čini, taj pokušaj pravljanja nacionalnog projekta i završetka pravljanja nacionalnog projekta zajedno sa pravljanjem i Crnogorske crkve, odnosno zakonom koji je diskriminatoran prema Srpskoj crkvi, da li možda nije krenuo kako treba po one koji su ga donosili i kako šta crkva misli o tome, odnosno šta vi mislite o tome? Pa jasno je da nije krenulo u skladu sa očekivanjima koje su imali. Šta su pravi razlozi donošenja u ovom trenutku? Ne bih sad ulazio u spekulacije, mada samo mogu da konstatujem da je bilo mnogo, čini mi se, ubedljivih analiza koje pokazuju da je u pitanju jedna, kako bih rekao, koordinirana akcija. Dakle, da nije u pitanju samo stvar unutrašnja
Crne Gore i političke scene, već načina na koji su povezane političke scene, umrežene, regionalne političke scene. I to je nešto već viđeno mnogo puta. Vi znate da kada god ovde se pojavi nekakav realni problem na koji bi se moglo reagovati nekakvom regionalnom inicijativom ili odgovorom, pojavi se nekakvo nacionalno pitanje. Dakle. I kada god je potrebno plasirati umesto pravih tema, ekonomskih tema, koje se tiču na realan način ljudskih prava i svih drugih neuralgičnih tački društava u kojima živimo, uvek se umesto toga podgrejavaju tenzije koje ovde tinjaju već decenijama i mi praktično živimo u jednom stanju perpetuiranog rata. Često govorimo o tome, odnosno poredimo naša društva sa recimo Evropom 1970. 25 godina nakon Drugog svetskog rata i šta vidimo? Dakle, vidimo da su sve teme koje su bile aktualne 95. godine aktualne i danas. Evo, pre 2 dana se opet otvorila priča u Bosni i Hercegovini po ko zna koji put. Dakle, to možemo da konstatujemo, ali isto tako možemo da se složimo i sa tim koji je pravi cilj takvog manipulisanja. Jer šta je ovde zapravo nacionalizam? Nacionalizam ovde nije nikakav sistem jasno definisanih vrednosti ili ideja, pa u tom smislu nešto što je upotrebljivo u političkom životu, već je u pitanju jedno obično manipulisanje emocijama koje se, kao i svako manipulisanje emocijama, zasniva na laži. To u svakom smislu vidimo kada je u pitanju, hajde da kažemo tako, idejno zaleđe onoga što se dešava u Crnoj Gori. Dakle, uopšte mi nije namera da sada branim, ne znam, srpski nacionalizam i tako dalje, ali srpski nacionalizam ne može biti izgovor za ono što se sada dešava u Crnoj Gori. Iz prostog razloga što je u pitanju jedna totalna laž. Govorimo o nacionalnom projektu koji sadašnja politička elita u Crnoj Gori pokušava da izgura, ne sada samo, već mnogo godina unazad. Totalna laž kako kada je u pitanju perspektiva, odnosno proklamovani cilj ka kojem se stremi, tako i kada je u pitanju nekakav idejni osnov na temelju kojeg se pokušava dostići taj cilj. Ka čemu se stremi? Stremi se ka građanskoj Crnoj Gori. Dajte, molim vas. Pa zašto bi se država onda bavila crkvom ako je proklamovani cilj građansko društvo? Zašto bi predsjednik države govorio o tome da je dovršetak izgradnje, ne znam, crnogorske nacije to da Crna Gora ima svoju crkvu? Ako je ono ka čemu se stremi, kao što je rekao pre neki dan, građansko društvo i tako dalje i tako dalje. Kada su u pitanju idejne osnove na kojima se pokušava ostvariti takav jedan cilj, jasno je da u pitanju nisu ni, ne znam, 13. julska Crna Gora koja je imala političku realnost i koja dalje ima nekakvu tradiciju i kontinuitet postojanja. Nije u pitanju čak ni zelenaška Crna Gora. Dakle, u pitanju su najopskurniji likovi iz istorije, zajedničke istorije. Dakle, u pitanju je pokušaj oživljavanja projekata koji su vezani bili, recimo to nedvosmisleno jasno, za NDH, za nacističku ideologiju koju je ta država pokušavala da sprovede i koja je pokušavala na taj način da integriše kao svoje satelite i sve moguće potencijalno ili realno tada u njihovoj percepciji antisrpske elemente. Dakle, idejni otac Crnogorske pravoslavne crkve Štedimlija, koji je tada bio i glavni autor projekta Hrvatske pravoslavne crkve u okviru NDH. I u pitanju je potpuno isti politički manevar. I razlog zbog kojeg se dešava ovo što se dešava u Crnoj Gori je, mislim, to što je sada to postalo jasno, što se pokazalo da laž, bez obzira na to što su alternative, ajde, ne bih sad ocenjivao, ali laž ipak ima rok trajanja. I kada se to jasno kaže, čini mi se da je tek zapravo onda moguće razmišljati o alternativama. To bi bio zaista pozitivan utisak u vezi sa ovim dešavanjima koji već danima ne mogu da sklonim sa strane. Mislim da je to ono što je suštinsko kada su u pitanju ova dešavanja. Na stranu kako to lično doživljavam s obzirom na svoj neki background i tako dalje. Ono što je donekle negativan utisak, ali kažem veoma uslovno govoreći, je to što je ovo otrežnjujuće za sve nas. Otrežnjujuće za sve nas koji smo pokušavali da u svim tim različitim oblicima jedne te iste političke mimikrije vidimo alternativu. Bilo nas i koji smo videli alternativu u tome što kao Đukanović radi u Crnoj Gori.
2012. godine su mnogi među nama verovali da je ovo što sada živimo alternativa, jer su ovi bili katastrofe i tako dalje. I šta se desilo? Dakle, suština je ovde problemi koje imamo, obično ih nazivamo kao generički korupcija, pa sad i u etičkom i u ekonomskom smislu korupcija. Oni ovde nisu nekakvi bagovi, virusi koji postoje u okviru sistema. Oni su zapravo izgleda sami sistemi. I da bismo uopšte mogli da govorimo o velikim temama kao što su, ne znam, država, pravo, verske slobode i tako dalje, by the way, ono najzanimljivije je naziv zakona, jel? To je zakon o verskim slobodama. Da bismo uopšte mogli da govorimo o tako velikim temama, mislim da je potrebno da se taj sistem koji ne postoji uspostavi, da on zapravo bude prva tema. A ako to želimo da radimo, onda čitav ovaj sistem političke komunikacije, prakse i tako dalje naprosto mora da nestane. Ne vidim na koji način se on uspešnije može eliminisati ako to nije ono što se dešava u Crnoj Gori. Jer mislim da ovo što se dešava u Crnoj Gori ima potencijal za tako nešto. Ponovo kažem, samo potencijal, dakle. To i dalje nije dovoljno. Videli smo mnogo puta da se pojavljivao potencijal i prošle godine ovde, ali nije to dovoljno, ali je neophodno. Hvala vam. Hvala. Pošto smo se dogovorili takođe da ćemo da otvorimo veću diskusiju na kraju, ostavit ćemo ovu temu otvorenom za sve koji su zainteresovani kasnije da postave neko pitanje, a sada ćemo se polako vratiti na samu instituciju i na ulogu crkve u državi. Za početak, pretpostavljam da najveći broj ljudi crkvu doživljava kao konzervativnu instituciju za koju su uglavnom opredeljeni i koji su uglavnom bliski desno orijentisani politički ideološki ljudi, pa smo pričali o tome kako bi možda bilo interesantno da porazgovaramo malo i o toj temi. Profesor Kubat bi mogao da nam pomogne u vezi sa tim da li u samoj crkvi postoje ideologije levice i desnice i u sledbenicima crkve koji se oko nje okupljaju. Hvala kolegi Sinaniju. Jedna vrlo zanimljiva tema koja se može vezivati za ovo što je već počeo vladika Grigorije da priča, o tom spontanom na izgled okupljanju ljudi u Crnoj Gori. Ono je sada zaodjenuto u jednu specifičnu nama, crkvenim ljudima, dragu varijantu litija, ali ja u njima vidim mnogo širi koncept od samih litija u tom nekom uže crkvenom smislu shvaćeno. Mislim da se u Crnoj Gori sa jedne strane dešava nešto što je jako zanimljivo i što može biti neki pokazatelj u kom pravcu će se stvari početi razvijeti i kod nas. I samim tim oni imaju mnogo veze sa crkvom. Naime, u Crnoj Gori su se, po mom dubokom osjećaju, pokupili pošteni ljudi i slobodni ljudi. I ljudi kojima je sve to dosadilo. Koliko je sad njih crkveno u užem smislu riječi ili širem, u to ne možemo da ulazimo. I to je sad jedna vrlo zanimljiva perspektiva koja se nameće nama kao društvu. Podijeljenom društvu s jedne strane i društvu koje već dugo godina tavori u nekim stereotipima da određene stvari postoje takve kakve jesu. Naime, kada govorimo o fenomenu crkve, on je kod nas ostao prilično zarobljen u nacionalno-državnim kategorijama i to je bio istorijski usud. Tako se prosto nametnula situacija po sebi. Međutim, kako vrijeme odmiče i kako se na tom političkom spektru stvari mijenjaju, otvara se jedan vrlo specifičan prostor za crkveno razumijevanje stvarnosti u kojoj živimo. Naime, pretpostavka da je crkva vezana za konzervativne, desne ili već koje krugove je u principu pogrešna. Pogrešna sa idejne tačke, pogrešna sa dogmatske, kako hoćete. To što se u istoriji projavljuje, to opet kažem, sticaj raznih okolnosti. Naime, tek u Bibliji, Starom Zavetu kojim se ja bavim, se ukidaju bilo kakve razlike među ljudima. U visoko razvijenom Egiptu
ili Mesopotamiji postojali su jaki socijalni slojevi. Postojali su vladari, pa onda niži slojevi i tako dalje. Piramida je zapravo jedan sakralni element koji je postojao na Bliskom istoku i on nije postojao samo u Egiptu, postojalo u Mesopotamiji, takozvani zigurati. I to je bilo društvo shvaćeno na strogo hijerarhijskom principu. Biblija unosi nešto sa te strane jako zanimljivo. Prvi put u istoriji civilizacije zapravo govori se da je čovjek stvoren svaki od nas po liku i podobiju Božijem. Da više nije samo Ramzes Bog, odnosno sin Božji, a samim tim svi potonji vladari treba da služe njemu jer on potiče od Boga. Ovdje se dešava nešto drugo, međutim sad jedna zanimljiva misao pada na pamet. Šta vi mislite da je Vučić recimo živio u doba faraona? Neozbiljno, kada se vjerovalo da je vladar sin Boga. Sem ako Šešelj nije, mislim, dobro, izvinite. Dakle, u Bibliji se prvi put dešava, pazite, Biblija je knjiga jako slabo istražena. Ostala je u nekim, kako da kažemo, raljama nekih razumijevanja koja su potpuno prevaziđena u suštini. Znate sa kim je sklopio Bog savez u Egiptu? Sa robovima. Da, sa robovima je sklopio savez. Prvi put u istoriji Bog sklapa savez sa robovima. I oni sada u Egiptu imaju uslova da žive. Žive kao i svi robovi. Međutim, tu se dešava promjena. Dolazi Bog i poziva ih na šta? Na slobodu. I Izrael izlazi u slobodu. I izlazi kao bratstvo naroda koji su svi međusobno jednaki. Prvi put se osjeća ta sinergija zajedništva. Svi smo mi pred Bogom isti. S druge strane, ako napustimo tu socijalnu ravan, pa se prebacimo na nacionalnu, koja je inače bliska nekim savremenim shvatanjima crkve, i tu se vide zapravo neki jako čudni elementi. Recimo, pretpostavljam da je dobar broj vas čuo za Uriju Hetejna. To je bio jedan zanimljiv lik Davidov vojskovođa koji je bio Hetit. Čak nije bio ni Semit. To je najveći vitez Staroga Zavjeta. Stranac. Uopšte nije Jevrej. A znate šta mu je uradio najveći sin Staroga Zavjeta od Izraeljaca posle Mojsija? Prevario ga, uzeo mu ženu i na kraju ga ubio. Da, to se tako desilo. Sad zamislite koliko je snaga takvog teksta. Kada ide iz perspektive ovaj koji nije naš, on je zapravo bolji od nas. To je tolerancija i drugost. Znači, nismo mi podijeljeni ni po krvi, ni po čemu. Mi smo zapravo svi tu ljudi kao djeca Božija. I moramo iz te perspektive da posmatramo jedne druge. Jako mi je bitno, pogotovo na ovom mjestu i pred ovim auditorijumom, da upravo ukažem na tu dimenziju. Crkva je iznad takvih podjela i hrišćanska vjera i Biblija su iznad takvih podjela. U Bibliji postoje, odnosno u hrišćanstvu, podjele na koje mi treba da pravimo. A to je na one koji teže pravdi, teže Bogu, istinitosti i oni koji rade protiv toga. Ja mislim da je to princip koji se desio na neki čudan način u Crnoj Gori i da je to nešto što je nama neophodno. Pošteni ljudi koji teže nečemu treba da se zbližavaju. Ideje, ljevice i desnice, ljudi danas je to, ima tu istoričara pa mi je neprijatno pričati, jedna stvar o kojoj više niko normalno ne razmišlja. Ko o tome može da razmišlja? S druge strane, uloga crkve u ovakvom konceptu društva nikako više ne može da bude usmjerena u tom pravcu. Njen jedini pravi pravac je socijalna politika i odnos prema ljudima kao takvi. Hvala vam za početak toliko. Mi biblisti govorimo slikovitim jezikom, ali odgovorit ću jasno. Ja sam zadojen desnicom. Rođen sam u Đujićevom kraju. Ali po idejnim opredeljenjima ne mogu da budem desničar na način kao što se desnica shvata. To je nesporno. Biblija tako nešto osporava. Svaki čovjek je sa istim pravima
kao i svako od nas. Ne postoje nikakve razlike. U tom smislu nikakav nacionalni predznak ne može da bude odlučujući faktor našeg opredeljenja. Bez obzira koliko mi volili svoj narod, i to je sad jedan, kako da kažem, malo paradoksalan na izgled fenomen. Pozvani smo na ljubav prema bližnjem i toleranciju prema bližnjem. Pa dobro, ko su naši ovdje bližnji u većini? Pa mi Srbi. Pa ako ne volimo nas, ako ne volimo našu tradiciju, pa volit ćemo Irce. Ma ne. Su zablude. Tako da ne isključuje hrišćanski koncept nacionalno, ali u tom dubokom antropološkom smislu riječi, čovjeka koji je preko puta tebe, konkretnog. Različite države su rešile odnos između crkve i države na različite načine, postoje brojni modaliteti i uvek je taj odnos kompleksan i komplikovan. Sama Srbija bi mogla da posluži kao dobar materijal za proučavanje odnosa između crkve i države kroz vekove. Zato imamo ovdje i ljude koji se bave tim temama. Počev od srednjovekovne države preko ropstva po Turcima, za koje se često veruje da je, odnosno govori i kaže da je crkva sačuvala sve ono što bi pripadalo tradiciji srpskog naroda, do komunizma koji je naravno probao da svede crkvu na najmanje moguće mere, ali je paradoksalno uspeo da dodatno hristijanizuje narodne običaje zbog toga što su obavljani u krugu crkve. I onda ponovo jednog paradoksa da socijalisti i levičari propagiraju crkvu i crkvene ideje, onda uvođenje demokratije i ovo što imamo danas. Ajde da se pravimo da danas imamo državu, pa da možemo da pričamo o tome kakav je odnos među crkve i države, da te promene koje se konstantno dešavaju u odnosima i u pokušaju da se uspostavi nekakva harmonija, da li ih možemo pratiti, da li možemo uočiti neke pravilnosti i šta možemo da zaključimo o tome što nam se danas dešava. Ja imam utisak da je ovdje mnogo ljudi koji bolje znaju od mene te stvari kad su u pitanju te zakoni, pravila i tako dalje, ali mnogo toga sam čuo od ovih mojih prijatelja koji su govorili i Vukašin i Rodoljub, što mi je davalo neku inspiraciju. Na primjer, najveća inspiracija za nas, mnoge koji smo odrasli u nekom duhovnom smislu uz Bibliju, je taj car David koji je veliki grešnik, ali i eto predak samoga Isusa Hrista po tijelu. Htio sam samo da prokomentarišem ukratko dvije stvari koje su mi došle na um dok je govorio Rodoljub o Davidu. Ima jedna riječ kad David kaže, ne znam, Jonatanu kaže, lice brata moga je kao lice Boga moga. Toliko je važan taj drugi za nas. Ili on, ne znam, kaže Jonatan, a lice Gospodina moga je kao lice Boga moga. U novo vrijeme u egipatski monasi će reći, video si brata svoga, video si Boga svoga. I kako to da mi ljudi koji smo toliko pozvani da u licu drugoga vidimo Boga, smo došli do toga da u licu drugoga uvijek vidimo neprijatelja i da vidimo opasnost. I došli smo do onog čovjek je čovjeku vuk. I došli smo do toga iz tog straha od drugoga i različitog, od toga umjesto da ga gledamo kao Boga, mi njega gledamo kao opasnost i kao svoj pakao, kako je govorio Sartre negdje. I u tom strahu mi hoćemo da tu različitost ukinemo, hoćemo da ga satremo, da ga nema, da ne postoji. I to je jedna velika ljudska slabost u kojoj se čovjek kad padne na te, što je danas govorio često u našim razgovorima profesor Zec, govoreći o nama iz tih dinarskih tamo planina, da smo mi više animusi nego ljudi. Dakle, čovjek kad padne na taj animalni nivo, on padne i ispod toga, on bude još gori od toga. I ja mislim da je onda u tom slučaju vrlo važna država. Država je tu da nekako ljude spriječi da oni ostvaruju te svoje animalne porive, da ih mogu ostvariti. A crkva, škola,
Sve drugo je tu da čovjeka uzvodi ka božanskom, da ga uzvodi da on bude što bolji čovjek, da on postane čovjek. A kako se postaje čovjek? Čovjek se postaje tako što se uči čovjek da drugoga vidi većim i boljim od sebe. Da se žrtvuje, da sebe ponižava, a ne da sebe stavlja iznad bilo koga. I u tom smislu je vrlo lako prepoznati šta ne valja. Ne valja kad bilo ko sebe postavlja na tu poziciju da drugoga ponizi, da drugoga ne respektuje, da drugoga ne čuva i ne pazi. I u tom smislu ja sam neki utisak stekao da je za crkvu uvijek bolje kad je pomalo gonjena od države. Kao što je za svakog pojedinca bolje kad ga ponižavaju, onda on ako ima u sebi kvalitet, kad ga gaze, on daje od sebe ono najbolje. On počinje da miriše. On počinje da se projavljuje kao nešto što postoji, što se ne može uništiti i kad ga gaze. Isto tako, crkva kao zajednica ljudi treba da bude malo progonjena da bi bila u onom pravom smislu riječi crkva. U to vrijeme od 4. vijeka, od pojave cara Konstantina pa na ovamo, bilo je velikih uspona i padova crkve, kao što znate, i na istoku i na zapadu. Ali ono što je meni zanimljivo, do čega smo došli, na primjer, u zemlji u kojoj ja sad živim, a to je Njemačka, do jednog vrlo jasnog i nedvosmislenog zakonom određenog odnosa između crkve i države. A taj zakon i taj odnos nije nastao tek tako, nego je nastao kao posljedica 30-godišnjeg vjerskog rata u kome je ubijeno hiljade i desetine hiljada ljudi, koji je pokrenuo jedan nevjerovatno uman i neobičan i moćan čovjek, Martin Luther. Ali ljudi su tragali za tim rješenjem. Tako da danas imate nevjerovatno zanimljive stvari u Njemačkoj, na primjer. Imate Kelnsku nadbiskupiju koja ima veći budžet od Republike Srpske, na primjer. I to je sve na internetu i svaki dinar se zna kud ide. Oni u Sjevernoj Rajni, Vestfaliji drže sve škole koje su imalo značajne, bolnice, vrtiće i tako dalje, univerzitete. I to je sve, kako se voli danas kazati, transparentno. Pored Bundestaga imate jednu čitavu zgradu u kojoj sjede sveštenici. Svaki poslanik ima pravo da prije svog govora traži konsultaciju sa sveštenikom. Ja sam imao utisak da je to sve tamo nestalo, da to ništa ne postoji. Ali to je jedna posljedica nekog ozbiljnog napora nekih ljudi koji su to radili i koji su se za to izborili. Ne vidi se da crkva služi državi, niti se vidi da crkva je neprijatelj države, ali se vidi da crkva služi ljudima. I to je, ja mislim, veliki uspjeh tog jednog napora koji je učinjen recimo na tom zapadu. Još nešto, recimo, što sam primijetio, što je vrlo bolno za nas pravoslavne i što će me sigurno osuditi. Kad pogledate koje su to zemlje danas uspješne u nekom smislu života, ekonomije, Finska, Norveška, Švedska, Danska, vidjet ćete da su to Švajcarska, Holandija. Sve je na temelju tog jakog, ozbiljnog, dinamičnog protestantizma. Možda nam se to sviđa, možda nam se ne sviđa, ali ja tvrdim, recimo na osnovu mog iskustva u malenom gradu Trebinju, da ne može biti kod nas čak ni razvoja ekonomskog bez crkve. Ali ta crkva mora biti pomalo buntovnička. Mora biti pomalo kritična prema onima koji vladaju. I mora da bude u jednom permanentnom sukobu sa onima koji vladaju. Takozvana simfonija
ili zagrljaj koji nikad nije ni postojao u pravom smislu te riječi između crkve i države je velika prevara i za jedne i za druge. To je moj utisak kad govorimo o crkvi i državi. Ali ono što nekako želim da vam kažem u ovom smislu, ja mislim da ne znam koliko je godina se navršava, sad je neka godišnjica od rođenja ili smrti Dostojevskog. Imamo tamo 3 brata. Skoro sam pročitao jednu studiju malu o tome. Imate onog Ivana koji je levičar, da kažem političar i levičar i ideolog. Imate Aljošu koji je crkveno lice i tako je smiren i trpeći. Imate Dimitrija koji je bekrija, razbojnik, vojnik, grešnik, šta god hoćete. Ja mislim da uvijek imamo to u svakom društvu. Uvijek imamo Ivana, Dimitrija i Aljošu. Ivan i Aljoša, kao što znate, vode one razgovore. I tu je uvijek taj Aljoša pasivan. To je recimo crkva. Politika ili ideologija koju, ne znam, nosi politika, ona je uvijek nekako agresivna. Ali ja mislim da u stvari svijet spasavaju Dimitriji. I da treba da bude, a ko je u stvari Dimitrije u tom romanu? Dimitrije je onaj koji se osjeća. Onaj koji ne može da podnese da neko dijete tamo pati. Dimitrije je onaj koji uzima na sebe krivicu i za koju nije kriv. I Dimitrije je onaj koji je spreman da ide na robiju iako nije ubio. Dimitrije je kod nas sad ovaj čovjek Obradović. Dakle, treba nam što više tih Dimitrija i u tom smislu uvijek ima nešto treće kad govorimo, a to možda malo čudno zvuči, sad pričamo o državi i crkvi, uvijek je važno ono treće, a to su slobodni ljudi. I ti slobodni ljudi, oni nisu nešto drugo i nešto daleko od Aljoše i od Ivana. Oni su njihova braća i imaju odgovornost za to šta će uraditi država i crkva. I zato je meni zanimljivo, i to ću još jednom podvući, u Crnoj Gori, kad meni kažu sveštenici koji su tamo, nevjerovatno u te litije idu ljudi koji nikad ne idu u crkvu. Oni su našli sad metod i način da izraze svoj protest protiv te tiranije koja je uvijek istovremeno i glupost. I u tom smislu je, a ovih ne izbacuju, nego ih grle i raduju im se. I to su sve, volio bi tako da kažem malo umjetnički, to su sve ti Dimitriji koji treba da spase čitavu ovu situaciju. Ja ne mislim da više možemo da se nadamo da će iz ovog takozvanog simfoničnog zagrljaja crkva i država izaći bez ovih ljudi buntovnika koji neće da se priklone nikakvoj niti ideologiji, niti takozvanom poslušnosti po svaku cijenu. Kolega Milićeviću, Vukašine, evo, Vladika je upravo pomenuo koncept simfonije, odnosno tog zagrljaja crkve i države, a to je koncept koji se ovih dana pojavljivao i po medijima, pa da li bismo mogli još malo o njemu da porazgovaramo, pošto znam da on spada u domen vaše stručnosti, da uputimo publiku. Pa, parafrazirat ću istinskog idejnog oca medijske realnosti u kojoj živimo. Kada god čujem simfoniju, uhvatim se za pištolj. Dakle, to je, i to u svakom smislu, ne samo kada je u pitanju odnos države i crkve, već i kada je u pitanju odnos države i drugih delova, sektora, društva koji bi trebalo da imaju funkciju koju država, odnosno aktuelna vlast, ne određuje. Bez obzira da li je u pitanju univerzitet, akademija, sport, šta god. Kada god se tapšu po ramenima i govore kako divno sarađuju, nakon toga ih treba pretresti definitivno. To je. Ali sad, i to mislim i kao, sad se vraćamo na ovu prvu temu, to je pitanje odnosa crkve i države, to mislim i kao hrišćanin,
i kao građanin i kao neko ko se bavi teologijom i istorijom crkve. Kao hrišćanin, mislim zbog toga što je u pitanju jedna zaista elementarna izdaja na elementarnom nivou svega onoga o čemu govori evanđelje. Evanđelje ne može u tom smislu biti jasnije, jel? Kada je u pitanju kao građanin, zbog toga što, kao što rekoh, simfonija uvek znači nekakvu konfuziju koja za cilj ima manipulaciju, jel? I to je nedvosmisleno jasno iz prakse koja sledi. A kada je u pitanju istorija, svaka priča o simfoniji kao nečemu što treba da bude ideal koji je moguće ostvariti, kako je moguće težiti, predstavlja najočajniji romantizam u stvari, koji podrazumeva elementarno nepoznavanje stvarnih činjenica o kojima govore izvori. Da ne bih sad odugovlačio, ovde sigurno ima ljudi koji su pozvani o tome da govore i od mene. Naprosto u pitanju je bio jedan idejni koncept ili pre slika koja je funkcionisala u okviru jednog društva koje je zapravo bilo totalitarno. Naravno da je nezahvalno davati ocene o istorijskim formama političkog organizovanja sa tačke gledišta savremenih nekakvih ideja i vrednosti, ali to je naprosto tako. Dakle, u pitanju je jedna helenistička ideja koja je u 4. veku usvojena od strane tadašnje hrišćanske elite, koja je u tom trenutku postala i politička elita, kao jedno sredstvo objašnjenja situacije u kojoj su se zapravo zatekli, a onda je iskorišćena, u tom smislu prvi pisac koji je izlaže slične koncepte Evsevije Kesarijski, a onda je iskorišćena u kasnijem periodu, naročito do epohe cara Justinijana, kao jedna idejna matrica koja je sada bila, kada je u pitanju sistem vrednosti u tom obnovljenom carstvu na hrišćanskim, po znacima navoda, temelja, nešto što se koristilo kao osnov za uniformisanje države u svakom smislu te reči, od kulturnog do političkog, koji su zapravo bili u to vreme jedno. Najznamenitiji tekst u tom smislu svakako je 6. novela, jer cara Justinijana, i ona fundira u idejnom smislu tu čitavu priču o simfoniji. Dakle, ali da to prevedemo sada na jezik prakse. Simfonija postoji kada imate jednog dirigenta, je li tako? I zna se ko je bio taj dirigent. I kada god se govori o simfoniji, zapravo se poje nekakav hvalospev tom dirigentu. Taj dirigent, kada je u pitanju naše nasleđe, ovo istočno hrišćansko, nikada nije bila niti crkva, niti pojedini ljudi iz crkvene jerarhije, to je uvek bio car. I o tome od početka do kraja istorije Istočnog rimskog carstva postoji mnogo svedočanstava koji idu u prilog tome. Dakle, pozivati se na takve neke primere, isticati tako nešto kao društveni ideal, naprosto je pogrešno iz mnogo razloga, od teoloških do onih koji spadaju u domen dnevno-političke manipulacije, i tu nemam nikakve dileme. Šta je još problem u vezi sa pričom o simfoniji? Bilo je reči o ideologiji, ne znam, levice, desnice i tako dalje. Moram da priznam, što više razmišljam, sve sam osetljiviji na te pokušaje da se u ime nekakvog jedinstva suspenduje ideologija, zbog toga što su i to takođe ideološki konstrukti. I to ideološki konstrukti sa veoma jasnim predznakom. Pozivanje na jedinstvo bez sistema nekakvog vrednosti na kojima to jedinstvo treba da počiva, na kojima ga je moguće uspostaviti, je uvek ponovo manipulacija. I to je ono što imamo od 20. godina prošloga veka kao karakteristiku desnih totalitarnih režima u različitim varijantama, sve do danas u stvari. Dakle, jedinstvo bez vrednosti je apsurd. Međutim, sa druge strane, kritika ne ideologije, dakle ne u marksističkom smislu te reči, u nekom opštem smislu te reči, kritika ideologije je nešto što u istinu nasuprot tome jeste preko potrebno. Jer je ovde upravo ideologija kao nekakav sistem vrednosti suspendovana i neprestano kompromitovana. Znate, vi slušate, nekog lika kakav recimo Mića Jovanović koji govori o tome da je uvijek bio levičar i da dolazi iz levičarske kuće ili pre neki dan, predsednik najveće levičarske partije u prisustvu čoveka koji prima, 30.000 evra mesečno, koji je takođe funkcioner te partije, govori o tome da su se one uvijek zalagali za ideje socijalne pravde.
Dakle, te brutalne, da ne govorim sad o ovima iz desnog spektra, dakle, postoje mnogo sličnih primjera patriota koji su bili veoma spremni i voljni da svoj patriotizam unovče na ovaj ili onaj način. Dakle, dekonstruisati, čak i izrugivati tu vrstu manipulacije je nešto što je stvar elementarne političke, građanske odgovornosti, a za mene i hrišćanske odgovornosti. Jer šta je to u stvari? Šta su te laži koje se nameću kao vrednosti? Oni imaju svoje novozavetno ime, a to novozavetno ime je idoli. Dakle, idoli su ta praznina koja je agresivna u stvari. E sad, procenimo našu realnost polazeći od takvih uvida i vidjet ćemo da je zapravo sve ispunjeno njima. Nije sve puno bogova, sve je puno idola. Jel? Prilično interesantno i može bude korisna da malo bolje sagledamo taj odnos na opštem planu. Naime, vi ste pravoslavni teolog, ali niste svešteno lice, što će reći pripadate crkvi, a i niste u crkvi. Odnosno laik ste. Kakva su vaše razmišljanja na ovu temu u najopštijem smislu, a u sljedećem krugu ćemo preći na konkretne primjere u Srbiji. Znači, odnos crkve i države. Odnos crkve i države, to je jedna vrlo kompleksna tematika. Ja pokušavam stvari da posmatram iz biblijske perspektive. Biblija je u principu subverzivna knjiga. I to je knjiga koja na razne načine pokušava da sputava moć ovozemaljsku ljudi. U tom kontekstu su najpoznatiji istupi proroka. Te proroci su svi stradavali, to je savršeno jasno. I proroci su bili ti ljudi koji su zapravo upirali prstom u toga ko ne radi stvari kako treba. Sad zamislite, recimo u Bibliji samo 3 careva su pohvaljeni kao neko ko je bio okej, mada je i za njih rečeno svašta. Svi ostali carevi su bili oni koji su izdali savez sa Bogom. Kako su izdali savez sa Bogom? Pa zato što su uzurpirali društvo i nisu se ponašali na način na koji treba da se ponašaju. U prevodu, odnos crkve i države mora da bude uvijek opozitan po meni i crkva mora da bude neka vrsta moralne savjesti i regulative u jednom društvu. Postavljena prema desnoj i lijevoj orijentaciji, to je sve jedno ili centru, to nema nikakve dileme. Dakle, istorijske okolnosti srednjega vijeka i ostalo to ne bi ulazio. Međutim, savremeno društvo koje već traje, ono može samo po meni da funkcioniše u principu da je crkva zapravo jedan društveni korektiv. I to prije svega na moralnom planu, na tom ljudskom planu. I hrišćani tu imaju jednu, kako da kažem, bazičnu prednost koja može da bude od opšte koristi, za sve jako dobra. A to je da religiozan čovjek vjeruje uvijek u jedan sistem vrijednosti. Prosto u vrijednosti kao takve. Jer život ima vrijednost, ima smisao, ima svoje ispunjenje. Unošenjem tog senzibiliteta, vrijednosti, zapravo crkva direktno i indirektno podržava to društvo i podiže ga na jedan viši nivo. Jer opet kažem, mi se u ovome svijetu po biblijskoj podjeli, hrišćanskoj, dijelimo na one koji idu sinovima, odnosno sinovima svjetla koji idu ka smislu i svjetlu, svi smo grešni naravno, ništa to nije sporno, govorim samo o bazičnom usmjerenju, i onima koji rade protiv toga, zaodjenuti u razne ideologije ili već kako. Vrlo često znamo da su te ideologije financijski podmazane, tako da prolaze. Osvrnut ću se na ovu opasku Danijelovu, iz crkve se ali nisi... To je još jedna, on ne dijeli to, pošto se bavi čovjek teologijom, crkva smo mi svi. Znate, svi ovdje koji su crkva. To je crkva. Definicija crkve je svi. To što je Vukašin sveštenik, što je vladika Grigorije episkop, to je potpuno u redu. Ali niko od njih dvojice više nije crkva od bilo koga od nas. Potpuno normalna stvar. Da. Dakle, odnos crkve i države, po mom dubokom uvjerenju, mora da se zasniva na tome da se crkva, hrišćanstvo generalno, zalaže za bazične ljudske vrijednosti koje su u osnovi njene vjere.
i da ima takav stav prema svijetu kao takvom. I da se ne usmjerava bilo kojoj ideji. I ne može da služi ni jednoj ideji. Ona mora da služi čovjeku kao takvom, samom čovjeku, to malom. Ko se zapravo družio sa Hristom? Pa on nije htio da ide kod ovih vladara, on je izbjegavao takve ljude. On se družio sa siromašnim, onim koji su bili na rubu društva. Zašto je rano hrišćanstvo uspjelo da nadvlada Rim? Pa upravo iz te osnove. Zato što je hrišćanstvo nudilo humanost, ljubav, podršku. Zato što hrišćani nisu mogli da shvate da se ljudi bacaju kao žrtve, da gledaju borbe gladijatora ili uništavanje ljudi u tim amfiteatrima. Hrišćani su donijeli tu dimenziju ljubavi i drugačijeg odnosa prema svijetu. I onda su polako počeli da osvajaju svijet. I to je najjača snaga koju mi možemo da imamo. To je zapravo snaga i put koji nam je samo Hristos pokazao. Samo jednu rečenicu na ovo što je pomenuo Rodoljub proroke. Ima jedan nevjerovatno zanimljiv primjer. Ja nisam baš pri dobrom sjećanju, ali na primjer prorok Jeremija. On najavljuje svojom brigom za grad, za Jerusalim, da će doći drugi ljudi i da će pokoriti Jerusalim zato što je Jerusalim zajedno sa svojim vlastodržcima zapao nemoral. Oni ga bacaju u jednu ogromnu jamu i tamo nastaje onaj čuveni plač Jeremijin nad gradom. Taj fenomen proroka je zanimljivo. Postoje u našem narodu donedavno, ali potpuno je izgubljen. I ja mislim da u stvari ono što je jako bitno u ovom trenutku, ne samo kod nas ovdje, ali i uopšte svuda, ta spremnost na žrtvu da jedan čovjek bude žrtva za grad. To je najdublji oblik, ja mislim, političkog života i da on svojom žrtvom bude opomena svima. Ne da svi poginu, nego da on bude, ne znam ni ja, satrven, zatvoren i tako dalje. I tu nam je taj fenomen, ja mislim, proroka jako bitan i potrebni su nam ti ljudi sa ličnom hrabrošću i to je uvijek bilo važno, ja mislim, i za crkvu. I ono što je još uvijek je bilo važno kritikovati ne samo državu, nego je uvijek bilo dobro i važno kritikovati crkvu. Jer i crkva je uspostavljena na tim hijerarhijskim osnovama. I mogu i to da kažem, što možda nije suviše bitno. Meni su u mom tom vlasti crkvenoj mnogo pomagali kritičari. I to je jako važno. I to je uvijek dobro. Čim vidite čovjeka da ne trpi kritiku, a nečim vlada, on je mnogo onda lud i opasan. Pa znači onda je Obradović nešto kao Jeremija u Valjevu. Jeremija je Odlično, hvala vam. Vladiko, za vaše još jedno pitanje vezano za osnovne hrišćanske koncepte. Bili mi verujući ili neverujući, često zaboravljamo da je bar naša, uslovno rečena, europska civilizacija izgrađena na hrišćanskim korenima i hrišćanskoj tradiciji. Koje su to vrednosti i šta je to što bi danas u Srbiji moglo da pomogne da ovo podijeljeno društvo koje smo više puta pomenuli počne da funkcioniše? Imamo li mi uopšte sagovornike, koliko i kakve žrtve je još potrebno prineti, da li imamo dovoljno obraza da ih okrećemo za svaki udarac koji dobijemo? Dakle, najopštije stvari, znači žrtve u učenju, uloga pojedinca, uloga ličnosti, uloga zajednice i kolektiva. Šta možemo danas da kažemo o tome u Srbiji? Pa tu vidim mog profesora Šijakovića i mnogo smo podijelili u životu toga. Ne postoji ličnost bez zajednice, ali tako je jednako bitno znati da ne postoji ni zajednica bez ličnosti. U jednoj zajednici u kojoj su ljudi jedna masa, vođa kao proizvod te mase bit će nekreativna ličnost. On neće biti neko ko izvire, ko je tu došao na osnovu nekih njegovih
znamenitih dijela kao što su to bili nekad, ne znam, Julije Cezar ili takvi ljudi, Marko Aurelije. S druge strane, treba imati u vidu, pročitao sam nedavno u preporuci nekih ljudi neku knjigu koja je vjerovatno vama poznata, zove se Koža u igri. Neki Libanac, zove se Nikolaj Nazim Taleb, napravio je tu knjigu Koža u igri. Između 60 i 70% rimskih imperatora su poginuli na bojnom polju. Danas imamo jednu situaciju u kojoj taj vladar sjedi negdje i on je potpuno zaštićen, njegova koža uopšte nije u igri, a koža svih drugih ljudi je u igri. Ono što je, recimo, meni zanimljivo da smo mi imali, na primjer, tog cara Lazara na koga se ugledamo, koji je stavio svoju kožu u igru, koji je dao da bude takav, da bude u prvim redovima svoje vojske. Na primjer, to imate zanimljivo u toj knjizi, to mi je bilo interesantno, kad su krenuli Englezi na ona Falklandska ostrva, u prvom ešalonu helikoptera moraju da bude neko iz kraljevske porodice. I stavili su jednog lorda. I on je rekao, a što ja? Pa ne moram ja biti baš u prvom helikopteru. Oni su mu rekli, izađi, ali ti više nisi lord. Mi imamo ljude koji nikad ničim ništa nisu zaslužili. Ali kako ti ljudi mogu da postanu to? Tako što pretvore ljude u bezličnu masu. I ljudi nisu ništa. Šta je još, opet da se povratim na onu Crnu Goru? Meni je sad utisak da tamo šetaju slobodni ljudi koji je svaki za sebe jedinstvena neponovljiva ličnost, a opet su oni jedan narod. A kad uzmete ove jadne ljude što ih potrpaju u autobuse, vi uopšte ne možete da tu vidite neku ličnost. Samo vidite kako se to kaže, jednu masu. I u tom smislu, kad sve to vidimo, možemo da razmišljamo o tome šta bi trebali da radimo. I ja sam u novije vrijeme, kad sam tamo, kako sam se našao u Njemačkoj, shvatio koliko je veličanstvena i važna ta ličnost, na primjer, Svetog Save. Sveti Sava, ajde što je bio carski sin, nego što je on napustio tu carsku kuću i otišao na podvig u Svetu Goru. Ali što je onda napustio Svetu Goru kad se dobro obrazovao. I šta je uradio Sveti Sava? Prvo, preveo nomokanon, dakle zakon, ustav. Napravio hilandarski tipik, napravio studenički tipik. Šta je tipik? To je pravilo ponašanja, pravila igre, način na koji funkcioniše nešto, kako se negdje nešto događa. To je vrlo interesantno i to uvijek ljudi zaborave. I na šta je Sveti Sava stvarno, ali realno i u predanju stavio glavnu tonus, kako se to kaže, šta je najviše on potencirao. To je stvarno bilo obrazovanje i ova medicina, zaštita ljudi. I ja u posljednje vrijeme, kako gledam sve naše krajeve, kad kažem sve naše krajeve, mislim i na Republiku Srpsku, i Crnu Goru, i Makedoniju, i Srbiju, mislim, ne dijelim te ljude nikako. I u Hrvatskoj naravno sam živio, ali eto sad je Hrvatska u nekim drugim okolnostima pokušavaju iz Evropske unije da ih srede, što ne ide baš lako, ali nije bitno. Moramo da postavimo stvar, da vidimo šta je kod nas najgore. Kod nas su stvarno najgore bolnice. A to je najveći dokaz da mi uopšte ne brinemo za drugog čovjeka. Da nama drugi nije bitan. I koliko sam puta slušao od naših ljudi kako su na zapadu zli ljudi, kako su bezobzirni, kako su hladni, ali
toliko tih nekih sitnih detalja koji čuvaju čovjeka, da ga ne udari auto, da mu ne pane nešto na glavu odozgo. Neko, dakle, misli o tom drugom čovjeku sa velikom brigom. U bolnici, ne znam ni ja, naravno imaju i oni problema sa školstvom i to je uvijek teško i to je veliko pitanje, ali se vidi da se u to ulaže, da se vodi briga o tome. Kako bismo mogli da postavimo stvar, da krenemo iz početka? Ja mislim, sad ne možemo mi reći, sad ćemo mi da sredimo škole i bolnice. Ja mislim da je vrlo važno da krenemo od toga, i to sam tamo propovijedao kad sam bio sveštenik i episkop u Hercegovini, da krenemo od toga da kad vidimo nekoga, da ga pitamo kako ste, da mu kažemo dobar dan, da se sklonimo nekom s puta, da nekako probamo da respektujemo drugog čovjeka. Ja mislim da je to nešto što bi moglo da bude početak. Zvuči potpuno jednostavno, a vjerujte mi, ako probate to, vrlo je ozbiljan početak. Dakle, ja imam taj utisak, na primjer, kad tamo se krećemo na tom poganom zapadu, da me niko neće udariti ramenom, da će mi se svako skloniti, ili ne baš svako, ali većinom ljudi, i da ću se ja svakome skloniti. Međutim, kad dođem u ove naše krajeve, stalno imam utisak da neko hoće da me pregazi. A nisam mu ništa uradio, ne znam ni ja šta je problem. Ali to je sve zbog toga što ne možemo da shvatimo koliko je taj drugi važan. I to je, recimo sada odgovorim na neki malo drugačiji način na ovo pitanje. Drugi je, i to vi sigurno dobro znate kao filosofi i ljudi koji su čitali te pametne ljude, i Kanta i ne znam ni ja do Levinasa, drugi je izvor našeg bića. On je izvor našeg postojanja. On potvrđuje da mi postojimo. Bez njega mi ne možemo da postojimo. Pa kad je već tako, pa zar mi ne možemo da shvatimo da kad drugoga vrijeđamo sebe, kad drugoga gazimo sebe, kad drugoga ponižavamo sebe. Isto tako kad drugoga uzvišavamo, kad ga stavljamo većim od sebe, mi postajemo plemeniti. U tom smislu je nešto što sigurno možda ste čitali, ta knjiga Plemenitost duha, sad ne mogu da sjetim ovaj Holanđanin koji je napisao, Rob Raymond, to je nešto fenomenalno. Ja sam tu knjigu bukvalno pojeo za jedan dan i za jednu noć, zato što je prosto, ona govori o toj plemenitosti duha, o plemstvu duha. Dakle, da probamo da budemo plemstvo, ali ne plemstvo u smislu ja imam para, ja imam voz, ja imam autobus ili kamion, ne, kako se to zove, sve što sve čovjek možda ima, nego u tome kako se odnosimo jedni prema drugima. To je sva mudrost. I sad još jednu stvar, ovo što je pomenuto više puta, mi imamo podijeljeno društvo. Dakle, ja ne mogu nikako da shvatim na kojoj osnovi je ovo društvo podijeljeno. Na kojoj osnovi je, sad su ovi, ne znam ni ja, za ove, a ovi su protiv ovih. Ko su ovi, a ko su oni? I šta to znači živjeti u podijeljenom društvu? Kao mi smo sad se izjašnjavamo protiv ovoga koji je na vlasti, a mi ćemo kad one dođu drugi, onda ćemo biti za njih. Međutim, to ništa neće dobro donijeti. Dobro će donijeti samo ukoliko se potpuno promijeni. Da mi tražimo, nekako je govorio filozof Platon, da filozof bude kralj, onda će biti sve dobro. Neko je rekao, bit će dobro sve kad plemenit čovjek bude kralj. Kad plemenit čovjek bude vladar. Kad odnosno pravedan čovjek kad bude vladar. Kakav će to biti vladar? Pa on će biti kao taj Sveti Sava. On će biti plemić koji kaže, neću tu vrstu plemstva koju mi daje moja krv, porodica i tako dalje, nego hoću plemstvo koje se
žrtvuje za ovaj narod. Hoću plemstvo u kome sam ja sluga, u kome sam ja ne vladar, nego onaj koji služi. I u tom smislu ja mislim da je za nas Sveti Sava jedna, da ne kažem slamka spasa, ali jedna moguća snaga iz koje možemo da krenemo. Da se traže ljudi koji mogu da se odreknu vlasti, kao što se odrekao Sveti Sava. I prvi put kad je bio mladić i drugi put kad je bio arhijepiskop. A ne da imamo ljude koji kažu, ja ni po koju cijenu ovoga svijeta neću da se pomaknem odavde. Onda možemo da nekako, ja mislim, probamo da krenemo naprijed. U tom smislu ja mislim da je vrlo važno da pokušamo da kažemo ljudima koji lažu. To sam negdje govorio po tim televizijama, pa ne znam da li su me ljudi čuli. Da krenemo od toga da kažemo nemoj da lažeš. Jer kad čovjek puno hoće nečim da zavlada, kad hoće puno da se nametne, on mora puno da laže. Kad je čovjek plemenit, kad je dobar, on najviše ćuti, jer on nema potrebu ništa da laže. I svi hoće da budu u njegovom društvu. Svi hoće da budu u njegovom prisustvu. Hvala. Evo ja mogu da posvjedočim banalnosti, ali mi je bilo interesantno kada smo kolega i ja bili u Trebinju da prokušamo da kidnapujemo Vladiku. Bio sam iznenađen kako sam vidio da ste te civilizacijske tekovine u Trebinju već počeli da primenjujete. Svi su mi stali na pješačkom prelazu da pređem. Bio sam jako zbunjen, iskreno govoreći. Znate i sami kako je u Beogradu. Imaju kamere, nemaju kamere svuda. Pomislio sam nešto nije u redu sa mnom, da hramljem, da nešto, ali dobro. Sada ćemo se vratiti na temu koja je meni verovatno i mnogima ovdje koji su zaposleni na fakultetu bliska, a to je Univerzitet u Beogradu i Pravoslavni Bogoslovski fakultet. Znamo da je od 52. godine Bogoslovski fakultet praktično isključen, odnosno izveden iz kruga univerzitetske zajednice da bi bio vraćen 2004. godine. Od tada Pravoslavni Bogoslovski fakultet ima praktično dvojnu vlast, univerzitet i sinod, odnosno sabor. I vidimo da posljednjih meseci ne funkcioniše sve kako treba u tom odnosu. Neki od mojih kolega ovdje su i to doživjeli lično na svojoj koži. A pošto su upućeni u sve to i rade na istom fakultetu, sada bih prvo zamolio profesora Kubata da nam malo razjasni ovaj odnos, a kasnije ćemo da pređemo neke konkretne detalje i primjere. Situacija jeste kompleksna i ona je po sebi negdje. U nekoj dubini postoji nešto što još nismo definisali. Kako da kažem, već prepliče se sa našim društveno-crkvenom realnošću. O detaljima naravno je nepotrebno pričati, a na kraju krajeva ne bi ni pričao o tako nečem. Međutim, gdje se pojavljuje ključni problem? Ključni problem se pojavljuje u tome što se teološko na neki neprirodan način počinje vezivati za esnafsko i za jednu užu grupu ljudi. I što teološko gubi tu društvenu relevantnost. To je ono što je meni u svemu tome najviše zasmetalo, jer nekako se svodimo na neki jako uzak krug ljudi koji obučava ljude da vrše određene službe. Znate, to ne može biti, to je jedan vrlo bitan aspekt djelovanja fakulteta i crkve, to ni na koji način nije sporno. Ali pošto je hrišćanstvo par excellence društvena religija, mi smo sociologija, hrišćanska eklesiologija je zapravo sociologija. I pošto su hrišćani jako zainteresovani za svijet u kome žive, upravo ovo što je pričao Vladika Grigorije, mi ne možemo biti izdvojeni iz tog svijeta. I nema potrebe da za nas važi bilo kakav zakon koji ne važi za ostali svijet. Niti u restriktivnom smislu, niti u nekom pozitivnom smislu. Zašto bi mi bili posebni? Ja u tom smislu ne vidim nikakav razlog. Drugo, što je za našu kulturu u ovom trenutku najbitnije i
što bi možda moglo da stvari pomjeri u nekom boljem pravcu, to je što razumjeti našu kulturu je nemoguće bez teologije. Kogod bio na strani teologije ili bio protiv nje, to je savršeno jasno. Naši osnovi su hrišćanski, sve to što imamo je hrišćansko, imamo dosta. I nažalost toga, većina toga, odnosno najveća većina nije ni istražena. Kroz istraživanje te nacionalne zaostavštine, trenutno se bavim nekim stvarima, pa eto znam, i tu ima kolega koji to isto tako rade, zapravo mi dolazimo u jednu mnogo bolju poziciju nego u kojoj jesmo. Jer smo definitivno mi narod sa kompleksom. Sve što dolazi sa zapada valja. Svaka istina sa zapada je dobra. Zašto? Zato što mi nemamo ništa svoje. Ozbiljan problem. U tom kontekstu ja teologiju vidim kao jednu dinamičnu granu djelovanja duha ljudskog povezanu sa upravo najviše kolegama koji su večeras ovdje. Historičarima, filozofima, sociolozima, psiholozima i ostalim, u kome bismo mi pokušavali tražiti jedan modalitet društveni, duhovni, kroz koji bi se mi kao narod mogli kretati. Sad sam ja malo otišao u uletovo u apstrakciju. Dobro. Mislim, kako da vam kažem, ne možemo mi od Evrope ni od koga dobiti ništa ako smo sirotinja u duhu. I mi ne možemo biti ništa drugo nego to što jesmo. Mi to što jesmo treba da razvijemo i podignemo na viši nivo duhovni. Razumijete? To je poenta. To je poenta i jezika. Mi moramo da imamo jezik, da se razvijamo jezički i uopšte. U tom smislu, mislim da bi se čak i neke društvene podjele nekako izbrisale. Znate, ne bismo imali tu naopaku ljevicu i desnicu. Ljevica koja pljuje po Srbiji, neku ljevicu opet već kakvu, i ovu desnicu koja potpuno nepotrebno veliča stvari koje nisu za veličanje. To je samo znak naše nesigurnosti i naše duhovne zakržljavosti. A to ne možemo postići bez ozbiljnog intelektualnog naprezanja, bez univerziteta. Pazite, bez univerziteta. Univerzitet je naš pogon, društveni uvijek bio, koji može da povede ka tome. I to ujedinjenog univerziteta. U tom kontekstu meni jako pada teško da se pretvorimo u neku esnafsku školu koja samo nešto radi, iako je ta škola potrebna. Znači, ja ne govorim ništa protiv toga. Nego da na fakultetu se omoguće uslovi da se na što kreativniji način na univerzitetu počnu razvijeti te vrste priča. Već sam napomenuo koliko hrišćanski element poboljšava krvnu sliku društva sa moralnog aspekta, zalagajući se za vrijednosti. Vukašine, vi ste imali, pa može se reći, neprijatno iskustvo sa dvojnom vlašću. Postali ste poznati kao evolucionista. Pa da li biste nam pojasnili o čemu se radi i kako to danas izgleda? Pa, složit ću se s ovim što je rekao kolega Kubat, naime da se problem savršeno uklapa u opštu društvenu paradigmu i kada je u pitanju mesto univerziteta u okviru te realnosti, zapravo ne paradigme, već realnosti, ključno pitanje je naravno pitanje autonomije, koje je direktno povezano sa našom večerašnjom temom. Šta je autonomija? Autonomija je način, tako bar ja razumem, da se sloboda očuva kao socijalna realnost. Moju ličnu slobodu niko mi ne može oduzeti osim mene samog. Ali ta lična sloboda, sad tu nastupa i taj hrišćanski moment, je poziv zapravo da se sloboda živi kao socijalna stvarnost. I autonomija je zapravo jedini način da se takva sloboda očuva. Pored svih drugih aspekata koje ona ima kada je u pitanju autonomija naučnog istraživanja i tako dalje, naučnog rada, mislim da je ovo neki bazični etički osnov koji definiše njenu vrednost. Bez autonomije zapravo nema odgovornosti, jer bez slobode nema odgovornosti. Sada, u okviru naše ove socijalne, društvene realnosti koje obuhvata i crkvu, na mestu odgovornosti stoji pokornost ili poslušnost, koja direktno ukida odgovornost jer ukida slobodu.
U tom smislu prostor univerziteta kao autonomni prostor, odnosno prostor slobode, je nešto što po svaku cenu treba očuvati. I to je nešto što, sad govorim kao hrišćanin, apsolutno proističe iz onoga u šta verujem. Dakle, da parafraziram jednog mislioca iz 19. veka, dakle, ne mora svaki socijalista, sad ja na svoju vodenicu navodim, da bude hrišćanin, ali svaki hrišćanin mora da bude socijalista. Jel? Tako isto ne mora svaki borac za slobodu da bude hrišćanin, ali svaki hrišćanin mora da bude borac za slobodu u svakom vidu i na svakom mestu. Ovde uopšte nije u pitanju nekakva načelna stvar, kada govorimo konkretno o Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu. Sad ja ne znam da li je potrebno da govorimo o nekom istorijatu i o tome kako su stvari funkcionisale, kako stvari funkcionišu u drugim zemljama, u drugim kontekstima, na drugim univerzitetima. Da. Dakle, ovde nije stvar sad principa, već je u pitanju zapravo, u pitanju su konkretni interesi konkretnih ljudi koji se pokušavaju maskirati principima, što je potpuno neodrživo. Jer dovodi u pitanje upravo ove temeljne vrednosti o kojima večeras govorimo. Dakle, stvari su veoma jasne. Pravoslavni bogoslovski fakultet je ne samo član, već i osnivač, tako formalno stvari govore, Beogradskog univerziteta. I to je ono što je činjenica koja je dvosmisleno jasno afirmisana kada je odluka vlade iz 1952. godine proglašena pravno ništavom. Sve drugo što proističe, a tiče se njegovog načina funkcionisanja, mora biti usklađeno sa ovom bazičnom činjenicom. Da li to na bilo koji način dovodi u pitanje, hajde da kažemo, posebnu prirodu ili karakter onoga čime se bavimo na tom fakultetu? Ja zaista mislim da ne. Ne vidim ni jedan argument. Ne vidim zašto bi sloboda istraživanja u okviru teoloških disciplina u skladu sa adekvatnom metodologijom, o tome možemo da govorimo nekom drugom. Kolega Kubat je govorio o tome, o značaju, dakle, teologije kao akademske discipline. Ne vidim zašto, na koji način je to u kontradikciji sa, ja ne bih rekao nikako principom dvostruke vlasti, već negde dvostruke lojalnosti koja postoji zapravo i u svim drugim branšama ili u mnogim drugim branšama. Znate, govoriti o tome da je telo koje se sastoji od polovine sveštenika i druge polovine aktivnih vernika nekako necrkveno telo koje ruši crkvu je jedan odjek, kao što rekoh, očajne socijalne realnosti u kojoj živimo, u kojoj je svako drugačije mišljenje zapravo izdaja. S jedne strane imate drugačije mišljenje, baš kao i u socijalnom kontekstu, a s druge strane ono što se suprotstavlja tom drugačijem mišljenju je vlast, ogoljena vlast, autoritet, koji čak nema potrebu da se opravdava, da nastupa sa pozicije nekakvih stavova i vrednosti, već isključivo sa pozicije vlasti. I ono što vlast zahteva je pokornost. Već sam govorio o tome na samom početku. To je suština zapravo problema. S jedne strane, pitanje za nas, teologije, da li mi bez mogućnosti da branimo svoje stavove uopšte možemo sebe da smatramo hrišćanima lično, a ne u nekom socijalnom kontekstu. S druge strane, pitanje je za one koji pokušavaju da od nas odbrane crkvu. Kakvu to crkvu oni brane? I čemu ta crkva služi? Da li je to crkva koja objavljuje evanđelje, koja martirski, proročki svedoči o nepravdi i tako dalje? Ili je ustanova koja služi da se nepravda, koja vapije ka nebu, ne bi videla? Kakva god hoćete vrsta nepravde. To je za mene etičko, osnovno, temeljno pitanje zbog kojeg zaista u ovoj situaciji, ako se to na mnogo puta pokazalo koliko je kontraproduktivno, ne mogu da ćutim. Dakle, da se razumemo, u igri nije samo akademska čast, za mene lično. U igri je i pitanje mog hrišćanskog, pa ako hoćete i svešteničkog integriteta. Jer šta je sveštenstvo? Sveštenstvo je trebalo da bude nekakva služba, ali tako? Služba nasuprot vlasti stoji. Služba je koncept koji se razvio u ranohrišćanskoj zajednici u prva 3 veka, koji predstavlja jednu
i doktrinarni i praktični vid protivljenja onome što je već u Novom Zavetu, pogledajte, čitajte ga malo dubinski, predstavljeno kao izvor svakoga zla, a to je vlast čoveka nad čovekom. Ako crkvu organizuje princip vlasti, onda nema nikakve crkve. I onda zaista takvu crkvu u ime evanđelja i u ime crkve treba razrušiti. Da ne citiram Voltera sada. Dakle, u tome je stvar. Stvar je i lične borbe, i ličnog svedočenja, i jedne ozbiljne manipulacije, jednog ozbiljnog spina, koji je samo odraz očajne kada su u pitanju vrednosti, realnosti koju živimo. I zbog toga to nije samo pitanje tamo nekih popova koji ne znaju da li bi da sednu ili da ustanu. Jel? Da ne kažem drugačije. Već je pitanje koje pogađa sve nas, i one koji veruju, i one koji ne veruju, oni koji su aktivni, koji nisu aktivni, koji misle ovako, leve i desne u ovom smislu, jer ako se oko tih bazičnih stvari ne dogovorimo, onda je sve besmisleno. Onda sve postaje onaj prazni čin moći o kojem sam govorio, onaj idol koji traži pokornost bez bilo kakvog razloga, bez bilo kakvog opravdanja i što je najgore, bez bilo kakvog cilja. Ja to u svim aspektima svoje ličnosti ne želim da živim, a znam da isto važi i za mnoge ljude sa kojima radim i one kojima sam pozvan da prenosim znanje koje imam. Hvala vam. Hvala. Hvala. Kao što vidite, kad imamo ovakve sagovornike, vreme proleti. I evo, kolege iz prve klupe me obaveštavaju da je vreme da privodimo kraj ovu tribinu, pošto je skoro 2 sata prošlo, ali ne bismo mogli da završimo tribinu, a da ne postavimo još jedno pitanje Vladiki, pa ćemo onda preći na pitanja, naravno, na vaša pitanja. Naime, pretpostavljam da sada već svi znaju iz raznih sredstava informisanja o čuvenom sastanku koji se desio u Patrijaršijskom domu, gde se predsjednik obratio sa novim planom za rešenje za Kosovo i znamo da vladika Teodosije i vladika Grigorije nakon toga nisu baš imali puno milosti u medijima, odnosno prema njima nije bilo previše milosti i onda mene sada zanima šta bismo mogli da kažemo o tom velikom problemu koji stoji pred nama već 2 decenije, odnosno šta i kako mislite o problemu Kosova? Ja nisam za to da se odvaja teritorija ili da se priznaje Kosovo. Ja sam za to da ne postoji nikakva granica između ljudi ukoliko oni nisu iste vjere i nacije. I ja sam uvjerenja da različitost uvijek obogaćuje. I zbog toga mislim da je kad gledam kao Srbin ili kao neko ko voli srpsku državu, jako glupo pričati o bilo kakvoj podjeli ili o predavanju 15 ili koliko 12 ili 15% teritorije. To niko ne bi na svijetu radio. A zašto sam zato da ljudi koji se zovu Albanci ili kako već i koji ne vjeruju kao mi i koji nisu hrišćani mogu da žive zajedno s nama? Ja sam duboko uvjeren da je to moguće i to je da je to moguće upravo zahvaljujući hrišćanstvu. Jedan slogan ili kako se to već može nazvati, reč koja se često pominje, takozvani Kosovski zavjet, je nešto što ja tumačim kao način života. I to ne treba povezivati samo sa teritorijom Kosova, nego uopšte ma gdje čovjek da živi, on ako hoće da živi tim zavjetom, on može da živi tako. A taj zavjet znači u stvari da se žrtvuješ za drugoga, a ne da žrtvuješ drugoga za sebe. I to je moj stav o tome. Što se tiče ovog sastanka u Patrijaršiji, o tome je već bilo riječi, ne volim da to puno ponavljam. Uglavnom, ništa nismo čuli, nikakav plan, naravno. I ono što je zanimljivo, kad se nađete s nekim oči u oči i kad mu kažete to čuveno pitanje
koje možemo postaviti svakom našem vođi, pa i nama crkvenim velikodostojnicima. Koji je vaš plan? On nikad neće imati plan. I to je u stvari jedan od onih problema koje smo malo pre i pominjali, što ste vi pitali odakle da krenemo. Pa ja mislim, ako gledam ove Njemce koji očigledno su neki imali plan, pa sad svi hoće da idu u tu zemlju, ništa nije ljepša, vjerujte mi, od ove, ali iz nekog razloga svi hrle u tu zemlju, pogotovo u Srbiji, što bi trebalo biti zabrinjavajuće. Danas sam bio u kliničkom centru i pita me ona doktorka jedna, a kaže Vladiko, ko će liječiti ove ljude kad svi odu u tu Njemačku? Dakle, zaista je to sve zabrinjavajuće, ali ono što je najvažnije, ja mislim da trebamo da sačuvamo taj etos. I ako Kosovski zavjet ima neki značaj i kad ga ima, on kad je povezan sa Novim zavjetom i kad izvire iz Novog zavjeta i kad nije u suprotnosti sa Novim zavjetom. To ja mislim o Kosovu. Hvala. Ovim smo završili prvi deo tribine. Sada prelazimo na vaša pitanja. Vidim da se gospodin gore već javio. Izvolite. Zamolimo goste za poslove nadahnute teorije, za konkretne odgovore u interesu višeluštva, tolerancije, odgovornosti. Šta bi Vladika obradio da je patrijarh? Naš predsednik da je Vladika David Petrić, a naš laik da je Vladika Irina Dulović. Znači prvi potez, drugi potez, treći potez. Sad ćemo da vidimo da li možemo da zamislimo tako nešto. Kad bih ja bio patrijarh, što je skoro nemoguće, ali da ostavimo 1% straha da je to ipak moguće, ja bi se automatski grdno zavadio s državom. Mislim da ima jedno kanonsko načelo, kanon koji kaže, parafrazirat ću sad, nisam se odavno bavio tom problematikom, inače smatram da su kanoni trećerazredna teološka literatura, nadam se da nema ovdje koji se bave njima, ali koji kaže otprilike ovako, ako episkop vidi da u crkvu ulazi bogati čovjek i ustane mu, da bude svrgnut, a ako vidi da ulazi siromašni i ne ustane mu, opet da bude svrgnut. I mislim da je to najkraće formulisano šta zapravo ta služba treba da znači i šta sve ona u realnosti, čast izuzecima, koji su ipak i nažalost samo izuzeci, danas nije. Ne samo ta služba, već generalno čitav socijalni nastup crkve, naročito hijerarhije svih nivoa, je ono što pati upravo od tog nedostatka akutnog sposobnosti da se razume onaj koji je na dnu, u stvari. A sad verujem da ovdje ima onih koji su čitali tu knjigu, u pitanju je ona Imperija Negrija i Harta, koja se završava jednim neverovatno nadahnutim, gotovo propovedničkim govorom o tome kakav to treba da bude novi militant, novi revolucionar. Sve velike priče su završene u uslovima kada se uspostavlja potpuno nova socijalna i politička paradigma moći. Novi revolucionar, novi militant je onaj ko artikuliše, ko manifestuje život mnogih, život mnoštva. Onaj ko uspe da se identifikuje sa onima koji su mnoštvo, a to su oni koji su na dnu. Dakle, u tom duhu mislim da treba da se, i jedino u tom duhu treba da se razvija misija crkve u društvu, ukoliko želi da bude socijalno relevantna. I u tom smislu, ono što je ključno, ja sam malo pregovorio o služenju, je jedna svojevrsna doktrina izbegavanja vlasti, u skladu sa ovim što je Vladika rekao. To je ono što nam je potrebno. Dakle, izbegavanje vlasti čoveka nad čovekom kao socijalna doktrina. To je ono što bi hrišćani, čini mi se, mogli da ponude. Hvala vam. Hvala. Da ja dopunim ovo. Dakle, zavadio bi se sa svakom vlašću, ne samo sa ovom koja će trajati još kratko, nego sa onom budućom.
Hvala. Imamo li još pitanja? Izvolite. Dobro večer, ja imam, da kažem, dva utiska iz kojih bih proizašla dva pitanja. Jedan od utisaka je jedna, čini mi se, jako važna reč koja nije pomenuta, to je empatija. Pomenuto je kroz, dakle, jedan drugi kontekst. Što se mene tiče, najtačniju definiciju empatije je dao Ratko Božović, koji je rekao da to nije samo saosećanje za druge ljude, već je to između ostalog osjećaj odgovornosti zašto je nekim ljudima loše. Ovde je bilo reči o odgovornosti na jedan, da kažem, načelan način. Međutim, ta odgovornost uvek mora, ako ćemo graditi jedno zdravo društvo, ona mora biti konkretna za konkretnog čoveka i za konkretne situacije. Tako da bi to bilo, recimo, prvo pitanje od vas četvorice koji ste ovde. Osjećate li vi lično neku odgovornost zbog toga što danas živimo u ovakvom društvu? I drugi utisak i drugo pitanje, ovde se, da kažem, negde provukla misao da je crkva jedan korektivni faktor u društvu, moralni korektivni faktor, dakle da je ona istovremeno na taj način deluje kohezivno. Moje pitanje je zapravo kako crkva, odnosno Srpska pravoslavna crkva, ovakva kakva jeste danas, kakav ona primer nudi građanima ove zemlje. Dakle, kakav je primer kada vi prođete pored Patrijaršije i vidite zapravo, odnosno imate taj utisak da ste na sajmu automobila. Kakvu to žrtvu podnose pripadnici te crkve? Dakle, voleo bih kada bi neko o tome rekao, dakle, kada bismo tu stvari konkretizovali, samo još jednu rečenicu hoću da kažem. Crkva je, ono što je pisao Emil Durkheim, institucionalizovana vera, dakle, ona je na taj način jedan organizovan sistem, a hrišćanstvo kao tako je nešto ipak sasvim drugo, sa čim crkva naravno ima do određenih tačaka, ali mislim da bismo i konceptualno i na svaki drugi način te dve stvari mogli vrlo jasno da odvojimo. Hvala. Ja bih odgovorio na ovo drugo pitanje. Prvo je apstraktnije, pa neka ne može da bude nikakav primjer, nažalost. To što ste pitali. I to je jasno svima nama. Ali mi zato i govorimo o prevazilaženju toga problema. Problem predstavlja to što se vremenom kod nas nametnula jedna čudna paradigma crkve. A to su ljudi u crnom ili već kako hoćete. I ovdje ljudi koji vrše određenu službu u crkvi. Oni jesu crkva, to nije sporno. Ali crkva je jedna mnogo šira kategorija. Ovdje moramo govoriti samo o nekim slojevima crkve ili nekim staležima crkvenim koji možda pravi problem. Razumijete? Da je stanje stvari sa crkvom kod nas, a i u širem pravoslavnom pa i hrišćanskom svijetu naopako, to je potpuno jasno. Pa ako se u crkvi vrše pedofilije, to što se dešavalo kod rimokatolika ili ovdje, on je pa i prikriva. Tu nema ništa sporno da je to nešto što je potpuno naopako. Ono što mene u svemu tome najviše nekako boli, nervira, ako mogu tako da kažem, to je što ljudi crkve, koji su profesionalci, kao što sam i ja na neki način profesionalac, kao profesor naravno, nisu dovoljno glasni i ne ustaju protiv toga. Jednostavno ljudi žive za mantiju, odnosno žive od mantije, ne žive za mantiju. To je otprilike tako. Dakle, mi imamo veliku odgovornost, mi koji smo učitelji teologije i morala, i ona se upravo vidi u tome što ćutimo i što dozvoljavamo što se dešava. Kao što se u državi dešava zato što ljudi ćute i dozvoljavaju to da se radi, tako se dešava i ovdje. Jednostavno ljudi ćute. Iz nekih čudnih razloga svako se povlači u svoj svijet i neće da preuzme odgovornost. Nema više proroka Jeremije od ovih crkvenih. Eto, jedan imamo proroka Obradović. Ali on je crkva. Što je zanimljivo, to je crkva. Šalu na stranu. To su ljudi crkve. Crkva su oni ljudi u punijem smislu riječi, oni koji teže istini i pravdi i žrtvi. Znate, kada je
Sveti Maksim Ispovjednik, sad ću ja malo da uskočim u Vukašinovu oblast, on je doktorirao iz te oblasti. Sveti Maksim Ispovjednik je bio jedan običan monah. I to je sad bio pitanje jedan dogmatski spor, ne toliko socijalni, koncepcijski. I sva crkva je praktično bila u jeresi. I Maksim je rekao, ja sam crkva. Pa ko je crkva? Ja sam crkva. Zato što sam ja u istini. Sve ostalo je. Tako da moramo tu svijest malo da probudimo. Znači, u principu to što ste pitali kada kažete crkva, ako je gledamo na način na koji vi ste to formulisali i što je u principu tačno, to je opšta percepcija stvarnosti, onda možemo reći nikakav. Kakav primjer, loš. Ali ako bi stvari malo drugačije smatrali, onda bi to vjerovatno moglo da dovede do nas. Jer i vi ste, ako ste hrišćanin, kršteni, vi ste isto crkva. Praktično sa nešto manje odgovornosti. Ne smijemo od toga da pobjegnemo. Hvala. Vladiko? Ja moram priznati da nisam zadovoljan ni sa pitanjem ni sa odgovorom. A nešto su mi se uši zapušili. Ali kao neko ko vozi Maserati, a koji ne vozi, mogu da kažem da je to sa tim, kako se zove, taj autopark, najmanji problem u crkvi. Veći problem je ovo što ste rekli, empatija. Jer ja sam vidio ljude koji se voze na brodu i koji imaju saosjećaj za ljude koji su bolesni i nemoćni. A vidio sam i ljude siromašne koji su užasno bezosjećajni. Dakle, to ne čini čovjeka čovjekom. Ali tu reč koju ste pomenuli je stvarno važno pomenuti. Jednom sam u Svetoj Gori šetao sa jednim starcem. I rekao sam mu da ja imam problem da uskladim svoj razum, za koji mislim da je važan i za koji me čitavo vrijeme mog života moj prijatelj otac Vladan uči da je važan, ali kod mene uvijek nekako više preovlađuje srce. I onda mi on govorio o tome kako upravo ta molitva umno-srdačna treba to dvoje da poveže, hladni razum i toplo ili pretoplo srce. I da tu se napravi neki normalna toplina. A onda sam mu rekao i da moja osjećanja nisu baš često jasna. I on mi je rekao, nisam siguran da li je dobro ovo što ću ti reći, ali ću ti reći, jedino čemu možeš vjerovati su tvoje osjećanja. Tako da su osjećanja užasno važna i njih nipošto ne smijemo zapustiti. I ja mislim da je to važno. Da li ja mogu opet da samo dopunim malo? Sve to, ja se apsolutno slažem sa tim osjećanjima, to je nesporno. Ali ako imamo osjećanja, onda nećemo raditi stvari koje smetaju ljudima. Zar ne? Potpuno jasno. Nisam ja za nikakvu priču, niti to, naravno i to sa parkovima i sa čim ima to sve svoje. Nije to tako crno-bijela stvar. Ali voditi računa o tome da je Hristos išao na magaretu, pa to mora svako. Ko se tim bavi? Ja bih samo... Pošto je Rodoljub pomenuo Maksima Ispovjednika, rekao je da to nije bio socijalni spor. Pa jeste, on je bio dogmatski, ali imao jasnu političku stranu i ta politička strana i politički interesi koji su ga pokretali, motivisali, su direktno ugrožavali, hajde napravimo paralelu, autonomiju teološkog istraživanja. Šta su oni rekli Maksimu? Rekli su, ti si u pravu i misliš šta god hoćeš, ali nemoj to da govoriš. I on naravno nije poslušao i završio je tako što su ga proterali i ocekli mu jezik i ruku. Dakle, dobro smo prošli danas. U vezi s odgovornošću. Ja sam antropolog koji živi u zemlji koja je doživjela kulturološki sunovrat kakav nikad nije do sada. Naravno da se osjećam odgovornim. I kao pripadnik ovog naroda također se osjećam odgovornim jer to sam već više puta rekao, kakav narod, takva vlast. Nažalost.
Pa mislim, evidentno je da se ne slažete sa crkvenim vrhom i tako dalje, sa odlukama koje se donose i tako dalje, ali vi na neki način predstavljate crkvu i predstavljate, mislim, crkvu kao instituciju. Da li vi kao pojedinci zapravo radite nešto na tome da se stvari unutar crkve izmene i ako da, na koji način? Da, ja mislim da je ovo važno pitanje u ovom što smo pričali. Upravo ovo što je Vukašin ovde sad i što sam tu nekako ja, ali opet je moj položaj malo i bolji. Em što sam episkop, em što sam u Njemačkoj. Ali njegov položaj je užasno. I sve što je vaš aplauz bio veći na njegove ove opaske, ja sam više strepio za njegovu budućnost u mantiji. Dakle, mi smo stvarno, mi se protivimo ovome kako to sad funkcioniše. Ali to ne znači da mi ne volimo naše te ljude koji to vode. Isto tako ja ne predlažem da mi mrzimo predsjednika ili predsjednike ili kako god političare. Ja predlažem da ih volimo, ali da ih volimo tako da im ne damo da rade ništa što nije dobro. Hvala. Možemo još samo jedno pitanje, onda da vidimo pa da polako završavamo. Gospodin ovdje se javio. Evo dogovorili smo se Ljuba i ja. Aha, Prvo okej. ću ja, pa Ljuba na kraju, vrlo rado. Izvolite. Da probamo da zaokružimo sa nekakvom praksom. Ja imam privilegiju da predajem u 10. gimnaziji. Generalno ovdje govorimo o društvu, ali tako, tolerancija i odgovornost. Nužno sledi razumevanje. Pogotovo mi u hrišćanskom svetu danas imamo probleme u razumevanju osnovnih pojmova. Da li su to arhaični stari pojmovi, pa kako ih razumemo danas, ili su to neke nove okolnosti koje mi ne možemo da prevedemo u hrišćanski kontekst. Šta je bilo aktualno na jednom času? Rođenje Hristova. I onda uvek imate gotovo već te kliše priče koje smo se svi umorili. Imam sjajnu decu i uvek ću ih pohvaliti i sada ću iskoristiti priliku da su deca neuporedivo bolje od svih nas. I onda smo se bavili tom temom kako je to jedan Hristos, jedan Bog rođen u štali, u pećini, pa sam pokušao da izađem iz tog, estetike pećinice, gde su oni mali, fini magarci, nasmejane lutkice i ostalo, da tamo prosto smrdi i da to nije baš neki uslov za rađanje. I koristit će se savremenim, slobodno mogu da kažem, sleng jezikom, koji je nama svima poznat, roditeljima posebno. Svi znate otprilike da danas deca govore da ide gas, da se oni gasiraju i tako slično. I onda smo došli do fenomenalnog zaključka zašto Hristos nije rođen na nekom drugom mestu, nego je rođen baš u štali, u pećini. Pa nije hteo da se gasira. I taj zaključak, gdje to gasiranje ima negativan kontekst, je tako jedan predivan zaključak, da zapravo deca ne žele da veruju u Boga koji se gasira, koji se bahati. Zašto sve ovo pričam? Postoji način, da li govorimo o visokoj politici, da li govorimo o akademštini, da li govorimo o bilo kakvom problemu, da li govorimo o litijama aktualnim u Crnoj Gori. Pitanje je ko kako pojašnjava pojmove, događaje i da li ih objašnjava na pravi način. Završavam, svima je jasno da je to problem hrišćanske crkve u poslednje 2000 godine. Uvek imamo problem sa razumevanjima pojmova. Hvala vam, prijatno. Hvala vama. Neki, da kažem, zbog vladike ostrašćeni ljudi su rekli da ako je vladika Maksim, zbog koga se pokazalo da ostrašćenost nekih ljudi koji su u crkvenoj vlasti, da tako kažem, ako je baš rad da predaje kao predavač, da to može da radi u Americi, da tamo nedostaje profesora. Ali mene više interesuje ono što nije filozofski ćutati, a to je pitanje da li će se nama desiti Crna Gora ovde u Srbiji, da li neko u ovim ostrašćenim koji daju ove razne ordenje i tako dalje, da ih ne pominjem poimence, da li ima neko da povede isti taj narod, ne rulju, ne masu, nego da li ima i od nama mogućnost da se nama desi Crna Gora? Hvala. Ne samo u nekom smislu optimistično, nego 100% će se desiti. 110%.
nema šanse da se ne desi. Jer prosto je nemoguće da se ne desi. Prosto je nemoguće da se ne desi. Ali kad ja to sad vama govorim, vi ste toliko uplašeni da vi ne možete vjerovati da će se to desiti. Da. Dakle, radi se o tome, ja mislim da treba prvo otkloniti strah. I to se dogodilo u Crnoj Gori. Ali se dogodilo još nešto što je neko primijetio interesantno. Došli su u jedno maleno selo tamo, nije bitno koje, u Crnoj Gori, znam tamo iznad Herceg Novog, i kao kreću ti ljudi za neki dan u tu litiju. I došao neki čika da im nešto nudi. A ovaj mu tamo kaže jedan seljak, zakasnio si, kaže. Da. To je jedna stvar. A druga stvar, nema više moć ni ti mediji. Kao na primjer da kažu da ja vozim Maseratija, a nažalost ne vozim. Niti sam ga kad vozio, niti sam ga kad imao, ni nije bitno, ali je ono piše i naslikalo i mnogo ljudi, jedna me žena tu srela, kaže ima problem s njenim mužem, kako ja vozim Maserati, a on nema Maserati. Dakle, ne znam jel se kaže Maserati ili Maserati, ne znam. Uglavnom nije bitno. Šta sam ovo sad drugog htio da kažem? Dakle, mediji u Crnoj Gori ne mogu više da lažu ljudima da njih nema na ulici, kad su oni svi na ulici. Dragi gosti, odnosno posetioci naše tribine, hvala Ognjene. Dakle, dragi gosti, uvaženi predavači, bilo mi je veliko zadovoljstvo, nadam se da ste uživali barem koliko i ja. Vidimo se sledeće nedelje, televizija N1 dobija nacionalnu frekvenciju od Filozofskog fakulteta. Hvala vam puno na gostovanju, učinili ste nam veliko zadovoljstvo i čast. Pozdrav svima, prijatno!